Anya laki din! Aw, aday ta. Nalpas ka na napukisan, Duming. Ay na. Bagbagay mo ti pukis mo Ad-ad-atim maar ka. Agyaman nak, Berto. Naglaing ka talagang agpukis. Bagbagay kong agpaiso ti pukis ka. No matindog tumanin ti buhok mo, Duming. Umay kan tumanin nagpapukis kanya ka. Arigla daw. Sana kung agpapukis iti sa balay. Sikalat ta timang pukis kanya kaon. Saan lang agpukis na mo karamidan, Duming? Ha? Anya pa'y? Agpukis kan agmasahe ti kabailang karamidan. Apay di mo imbaga adagos. Akabailam gayam ti agmasahay. Di kamot nga minagdamdamag, Duming. Win. Ilutan man ti ulo kong bagik. Wan, Duming. Mala, agplastar ka. Ta ilutag ti ulo kan ti bagim. Oh, anya ngay. Magustuam ka di matlaeng ti panangilot ko ken ka, Duming. Nagkahanas jaw. Naglaing ka talaga. Magustuak ti panangilot mo kanya. Ay na. Agyaman ak no magustuam ti serbisyo, Duming. Gaputa magustuak ti serbisyo, paray. Dublyak ti bayad ko kang ka. Anya? Wen! Dublyak ti bayad ko kang ka. Dabis ka talaga. Itaman pa'y nakita kami na sahim dyan nagpapukis ka, Berto. Kwa? Kat, adda ka di extra abayad dyan pa ng masahim ka ni Doming? Ay kat adda Mayla, bakit? Doble timbayad kanyak ni Duming. Uy, nasayat nga rin nukas na, Berto. Manayunan pa'y tisapol mo nga agpukis. Ay, mabitlaeng, Mayla, bakit? Magisagana ka man kititi kanak? Wen, Berto lakay. Mabitla ang tamang isaganak iti kananta. Ay, uray siyak. Ay, makariknaak matan iti bisin. Nagado ngamin ti linabaak amurang ta. Nay, si kamat gayam, mari mahal ya. Nagsapakan nga umay dito balay. Pasensya kan, Mari Mayla. Adda ni Pare Berto. Adda biit na panan na, mare. Apay aya? Umayak ko maagpapukis, Maray. Adda ngamin papanak ita. Ay, uraya mo ni kumpare, mare. Patsyag nga agawi den dayjay. Sige, Maray. Sinapsapa kong timay tanay. Masapa akmet iti papanak. Kasta ka di, mare. Nay, adamat gayam ni Berto. Ison ti sumungad. Oh, anya tiket mo apokis, Mari Mahalya. Kasmetla iti sigod Pare Berto. Mala, syakon ti makam mo, Mare. Agplastar kan, tapukisan kan. Agyaman na, Pare Berto. Mas daawak man, Berto. Oh, anyat pakasdawa, Mayla, bakit? Nagbiit a pinukisam ni Mari Mahalya. Ha? No lalaki ti agpapukis ka, nagbayag ka amang pukis. Anya? Adda pa'y extra amasahe na. Idinto tani Mari Mahalya, di mo pulos minasahe. Di mo kumaikan iti sa bali akay papananday ta, Mayla, bakit? Di namat nga rod imbaga nga ilutek. Ha? Ilutek ayan o di namat imbaga? Oh, alaman? Berto? No kumate imbaga na nga ilutek, ilutek. Ngam ada extra bayad na. Umayak man mo't agpapukis, Bertaw. Nagatidogan ti bukaw. Ala, agtugaw kan dita pagpukisan, nana. Anya tiket mo aya nga ipukis ko ken ka. Daytay man pang bagets a pukis. Tapno kaslak nga aglanglanga nga ubing. Anya, kahit mo petag paubing, nana? Awan mo't nabayaga kon abalo tinatay. Isu akayat kumanan ti agpaaram. Anya? Pimpintasam ti mang pukis kanyak. Tapno adda bonus mo. No kayat mo, nana. Make-upan ka pa'y. Anya?
Kabaalampay ti mang make-up kanyak? Ay kat kabalak ka, nana. Ado ti amok nga ramiden. Oh, sige man nga rod, Bertaw. Magustuak dayta nga imbagam. Mala, pukisan ka pa nga muna, nana. Kalpasan dayta, make-upan ka. Tapno ad-ad dapay apumintas ka, nana. Nagpintas metan tinamayam ka ni Nana ulang. Kabalam met gayam ti ag make-up. Lakay. Wen may bakit naglaka nga ramiden dayta. Kabailak pa'y ati ag pedicure ka nagmanicure. Anya? Amom pa'y dayta. Lakay. Amok bakit? Ay, itala nga amok akabailam amin dayta. Di kan tumat nga may nagdamdamag. Ay, nasayaat nga ron taado ti ammong nga aramidan. Basta pagkwartaan, masursuro amin dagita. Wen ngam trabaho mat ti babae dayta. Lakay. Oh, anya kumangay no trabaho ti babae. Awan matakas na, tinapatag at napagsapulan. Nagadumat ti customer ni Pare Berto iji barbershop yung maray. Ay, wen, mari mahal ya. Ay, kabailan mo't gayam ni Berto ti agpedicure kan agmanicure. Isa day jay. Adon ti may nagpamanicure kan kuana. Atiw na pa yung ti babae ni Pare Berto. Imbes ko maamartilyaw wenno ragadi ti gem nang agtrabaho. Saan mo tapang cosmetics mo ti gem na? Ay, bay-bay aklatan aja asawak, mare. Tinapatag, adda pagsapulan na. Sa bagay, may mayaten day tangar aramiden na. Natalgad mo't day tatrabaho. Serakan sa tayo, Pare Bertaw. Isaramutan ti barbershop mo. Nay, si kamot gayam doming. Kunak no awanin to may agpapukis, isong isirakon. Ay, sabay umayak ko magpamasahe kang kakay. Magsara ka tayo. Nala, sumrek ka doming. Silulukat lata ti barbershop ko para ken ka. Aya, Ay, wen doming. Malakas ka kanyak Mala, mabit lang ta isirak ti daw ti barbershop ko. Tapno awanin to may agpapukis pa'y. anya? Mala, sumrek ka doming. Di kan sumana upay. Mayat. Magustuak ka talaga ti panangilot mo kanyak, Bertaw. Agyamanak no magustuam, doming. Ato ti bayad ko. Ops. Di mon bayadan, doming. Apay ngay. Di mo ibaga libre ti panang masayang kanyak. Ilibre kon ti panangilot ko ken ka. Basta, kanayon ka go magpapukis kanyak kan agpamasahe. Ha? Anya? Sigurado kay ti daytang ibagpagam. Wan doming, di ka madanagan. Siyak ti makamukan ka. No kayat mo, ilibre ka pa iti arak. Anya? Wen, aginom ta doming. Agpartek ta. Hangam, sana diti balay. Mapanta aginom iti beer house. Ay, makaamu ka. Di nagpampanawan, doming. Pangasin. Tagainap ni Berto. Doming. Dakamaten na tinagan ni Doming. Sano akla nawan ka? Sinalbagan, Aberto. Doming. Anya ka din ti bagbagana. Paiman. Hoy! Agriing ka, Berto. Agriing ka. Ay, agriing ka, kunak. Niko! Apay agtapis ka ngay, Mayla. Apay anak dakamatom tinagan ni Doming ititagdagainap mo. Anya? Diyak ka mo dito ng ipagpagama. Apay kumada ka matag tinagan ni Doming. Itay mo pa'y nga ibalbalikas tinagan na. Imbagang pa'y adina ka pampanawan. Anya ti kayat asawan daytoy, Berto. Ay,
Hindi mo man ikan iti sa bali kay papanantin ng gagmaw. Ay, tag-tagainip lang day jay. Bertaw! Ay! Ay! Nangisita ka balyo! Apay sa bali mo ti busis maw. Kwa. Pasensya ka, tatang. Nakigtutak namin. Di mo latan ni kaskasaw dyan nanggag mo. Ada ni may lang nga anak kaw. Kwa, dadyo ko sina tatang. Mapan kayo latan, itayan na. Sigay. Panawang kapay dito yung barbershop mo Salbagan. Dandanin. Dandanin na talaga. Kunak numabisto ako na may saak adar na. Tatang, anya ka diti umay mo ibaga? Mabit man lang may la. Apay ka di, tatang. Kaslad da masayop ko asaan anasayaat Anya ngay dayta. Apay awan madlaw mo ko ni Berto ka asawam. Ha? Ay, anya kumangay ti madlaw ko kenkwana, tatang. Ay paliiwom nga min titig-tig na Sa bali nga may tinadlaw ko kinkwan na itay. Tatang? Hay, kayat jagsaw. Kayat kaw asikati makaduktal. Anya nga min dayta anadlaw yu kan ni Berto, tatang. Ngarong kayat tasyak jagsaw. Basta paliiwom latan ti asawam. Asino ti palpaliiwang, Mari Mayla? Ni Berto nga asawak, Mari Mahalya. Apay anas ken apaliiwang payla ni Pare Berto, Mare. Malalaki matitigtignay na amang pukpukis. Awan mo ti karkar na kenkwana. Ha? Anyat kayat mo asawan, Mare? Ha? Kwa? Ay, awan, Mare. Pagduaduam ka din nila kay mo amay sa abakla, Mare. Ay, kasta ngagpaiso, Mare. Ay na panagkunak, malalaki ni Pare Berto. Saan abakla ti asawa? Sa bali nga min tinadlaw ni tatang kenkwana, Mare. Ha? Ay, uray siyak. Talagang nga adamutin pa nagduadwak kan ni Berto. Anya? Berto. Berto, kunakat. Apay ay, Mayla. Paturok tan bakit? Rabi iyo na yun. Lakay, di ka di mailiw kanya. Napanoga ka nagpug sa nagmalmalam, Mayla. Kaya't kung tagina na. Anya kamutan, lakay. Di naksamutan ay ayatan. Anya? Adan samutan sa bali akayat mo. Anya ka din dahil sa asawa, Mayla. Do talaga lang nga ay ayatan nak. Patgam ti kayat ko. Sika talaga, Mayla. Umay ka man nga rodaw. Berto, lakay. Tatang, saan abakla ti asawa? Kasanaw anay bagam asaan abakla ti asawam. Basta, saan abakla ni Berto? Sigurado ka? Tatang, masigurado ka saan abakla ti asawa? Makamukha no di ka mamati kanyak. Bakla ti asawam. Basta, tatang, saan abakla ti asawa ko naklangarudan? Malalaki ni Berto. Kunak no di ka nagsubli dito barbershop ko, nanaon lang. Apay kit dida saan. Di kayat ko ita. Papintasan nak, tamapanak makidate no madamdama. Arigla daw, nanaon lang. Saan kuma a barbershop tinagan ti pwestong Berto? Beauty salon kuma Ha? Amok Anya ti amom, nanaon lang. Babae ak Berto. Amok tirik na ti maysa a babae.
Anya? Bakla ka niya. Ha? Ne, anya ka din dayta nga ibagbagam na lang. Saan ka bakla? Sigurado ka? Una na. Saan ka bakla? May saak ka malalaki. Ay, igamak man nga ron ita. Ay! Tilapia na ba sa? Inigaman mo tinti. Oh my gosh! Kunagon ka't may saka, Serena Bertaw! Nanaw lang, please. Di mo ibagbaga tinamwamhana na. Sikreto talaang. Uwan, di ka madanagan. Jack ibagbaga, abay saka, Serena Bertaw! Agmay-may sa ita ni Berto iti barbershop. Ay paliiwak ti asawak. Awanan ti customer na. Taychay. Nagtugaw iti sangwanan ti Sarmeng. Kitaan na ti rupa na. Ha? Ti Magdar kat... Ha? Agsalamatan iti sangwanan ti Sarmeng. Kat sala ti babae ti panagsala na. Agkinni-kinni. Ay, baklamat gayam ti asawa. Tiyakla impagarot amay sa kagayam abakla. Berto! Ay, pakawanan na. Limod ko katikin na taok. May lang. Berto! Ada puso ka babae. Adamad puso ka lalaki. Anya? Ikarik may lang. Saan nagagsapol iti lalaki? Si kalaang ti ayat to. Maikarim dayta? Berto? Huwen may lang. Ikarik dayta. Gapot ay ayatin ka. Kabailag tagbaliw gapukin ka. Sapay la kumatamawatan na. May la asawa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.